L-ewwel missejt ftit is-suġġett ta' suwiċidju, tar-rati ta' suwiċidju. Xi jgħidu naf li għat l-ispeċ taħt il-Covid, taħt l-effett tal-Covid, is-suicide rates olew. Nafu b'kemm. Aħna li rajna, ma nafx kemm. Imma li rajna. Dokumentata, ċekja waħdek, għarajek s-sibir. Li rajna li żgur l-ammonti ta' nies li marru Mater Dei għal psychiatric emergencies żdiedu. Okay? Psychiatric emergencies xinu ma? Li semmejtek 24 hours. Ġvinti tmur Mater Dei għax għandek emerġenza, għandek ħsib ta' jew suicidal thoughts. Jew ħsib ta' xi ħaġa. L-ammonti ta' review li ta' nies li marru żdiedu. Double force suicidal ideation, tista' tkun. No, tista' tmur any emergency, maħna ovvjament document. Ġivi da' żdiedu, l-ammont ta' suicides żdiedu. Ikkomparati mal-Ewropa, it's similar. Ġifieri Malta in a way documented hemm rata ftit inqas mill-bqija tal-Ewropa u naħsbu li forsi x-xemx it-temp jgħinna. Okay? Ma xorta kien hemm żieda. Ovvjament biex naraw it-tama li nikkorreġuha, però din it-tsunami li alludejt għaliha inti ġieli għaddiet li minn moħħi spiex ta' xinti the tendency is under duress you suppress. So you kind of like tipprova you try to get on with it. Eżatt, dik. Għalli tibqa' tiffunzjona, però mbagħad f'xi punt f'ħajtek spiex ta' safety valve psychology. Sfortunatament, issa għal di li ħanajt ħanpoġġu link minn fuq Wikipedia bażikament. Imma id-data li hemm sa 2019. Ġiviri, ta' 2020 għat mannix, ovvijament ta' 21 għat mannix. Ġiviri, li jem interessanti pero hija li suicide rate donna nizla Malta, ġiviri jek tara 2000 xtiġi din. Tajt kontra l-Labor, bon. Jimma najt. Mid-2018, nizlet sostanzjalment, ġiviri. Samma nafxie l-accuracy ta' data u it's equivalent to what you have. Dak huma percentaġġi. In a way you have to see the trends over a period of time, not a year. U jekk taqbad għandek 8.4 in 2019 u fil-bidu tal-graf tiegħek għandek 9 u 9.8. There is not much of a difference. And then it peaked at 12. Issa daw in-numri peaked at 12 2018. Mela dawk in-numri huma suicides in country or territory or mental health or territory, that is only for male, specificament. Mux ma suicide is maybe huwa punt interessanti li huwa ħafna iktar 80% is, specificament, it's the success rate that is much higher. Għawek korreġini inti. You have a weird definition for success, maybe. Le. Completed. Success rate in ending your life. Females attempt to kill themselves much more frequently than males, but males are much more effective in getting it done. The actual death by suicide is 80% male, presa poco da number. In a way, women twice as much as men tend to use self-harm or self-harming behaviors more commonly because they're potentially, which they are more in touch with their emotions, so they express emotions more. Okay, in general, it's a big generalization. And as a result, you get more self-harming behaviors, more threatening behaviors to self-harm or suicide. Dak għabat jitkellem bl-Inglis, u għinti dort għall-Inglis, u għanna xaba naġġisti lingwistiċi tal-militenzja. Torti għajzu. Ġiveri, għarret, għandek iktar nisa li jesprimu ruħom jew jweġġu l-nfushom iktar, imma fl-aħħar mill-aħħar hemm iktar irġiel li jużaw metodi violenti biex joqtlu l-nfushom. Jiġifieri is-self-harm. Ġifieri for jista' jkun irġiel jużaw iktar bħala defense mechanism, jużaw iktar denial jew jaħbu repressjoni, at a point dik ma tibqax taħdem u you act it out. Waqt li nisa forsi jużaw defense mechanisms differenti, allura iktar hemm ċans ta' self-harm, evidently, it's a cry for help, I would say. No, I think that's a stigmatizing word.
It's to a use. stigmatizing word. It's not a bad thing to cry for help if you need help. It is in a way, xinti jesek għatajt għall-attenzjoni, ju. Ma l-attenzjoni, jena naħseb, I No, find tinġex. objection with like attenzjoni being a bad thing. Sometimes you need attention. Most people don't do it for attention. Most people do it as a release of, okay, there's a big difference between suicide and self-harm. Okay? Sejn batta bl-Inglis, biex najdu kollox. Okay, hemm differenza kbira bejn suicide u self-harm. Jew li taqta lil kien nifsek u li tweġġel lil kien nifsek. All right? Self-harm ħafna drabi hija coping mechanism u mod negattiv kif inti tikkopja bl-istress. Jiġifieri inti u meta tweġġel lil kien nifsek you release tension, which is very different from crying for help. It could be a way, I'm very stressed and I release tension. Inti wara ġurnata xogħol tmur id-dar tu grok whiskey. It is a coping mechanism. Jew wara ġurnata xogħol tmur id-dar u tmur ġurija. Okay? Those are coping mechanisms. Some are positive, some are negative. Right? Suicide is different too. Suicide is ending your life, is self-destruction, and it's a communication to the rest of the world that you don't want to be around. M'għandix taqsam. It can, and also, ma ħsibx li. Minkejja li hija violenza fuqek innifsek u ma immotivati minn żewġ ideat kompletament differenti. U waħda hija determinazzjoni. Ġien nista' nweġġel li nnifsi għax qed inħoss nistressjat ħafna. U anki jekk qed nikkomunika b'dak il-mod, mhix issaċ cry for help, iktar komunikazzjoni naħseb jiena. Jiena I don't meta l-cry for help hija ġenwina vera ma nsibx problema biha, anzi inħoss li tfajna stigma fuq il-frażi cry for help. Bħalma tfajna stigma fuq il-frażi do gooder, per eżempju. Kultant you need to ask for help. U kultant, you don't have your wits about you, m'għandekx il-fakultà ta' ħsieb tant tkun moħħxi għax tant ikollok affarijiet għaddejjem minn moħħok ma tkunx stabbli li tibda tfittex mezzi oħra ta' komunikazzjoni. U forsi mezz minnhom huwa isma' arani jiena weġġajt li l-nifsi jgħinni. Ara kemm miserja di, forsi, yes. Biex ta' ma nsibx li hija xi ħaġa ta' min jistmerra di, biex ta' jista' jkun li min jagħmel għax forsi ssir parti minn xi trend u jinnaf daw il-komunitajiet nefasti li jitwildu minn fuq TikTok u speċa. Perswas li din teżisti, però perswas li teżisti wkoll nies li tant ikunu qegħdin f'taqlib mentali li ma jafux jivverbalizzaw il-ħtieġa li għandhom għall-għajnuna u bħalma speċa forsi tintrabatna għamma dak li bdejt tajt inti l-ewwel li kultant ħafna drabi l-lingwa mhijiex dak li qed jingħad bejnietna verbalment, imma anke forsi. Imma dak li qed tikkomunika. Dak li qed tikkomunika Forsi aktar komunikazzjoni u mesta komunikazzjoni. Però nista' nimmaġinaw ukoll li bħalma pereżempju inti tmur il-ġim tagħmel. Ma ħafna nies ma jkunux iridu dik l-attenzjoni essaċna. Ġu jaħbuhom. Il-maġġoranza ta' drabi inti tagħmilha forsi cry for help, imma mhux li trid mhux qed dik l-attenzjoni fuqek. Jista' jkun hemm jew ikun hemm mix. Konfliġġenti eżattivi, konfliġġenti. Ġifieri il-fatt jonqsu l-ammont ta' cutting jew self-harm li ssir fis-sajf Malta għax ma jkunux iridu juru n-nies. Ġi mhix eżatt cry for help in a way. Kieku inti toħroġ bihom hekk.